Бастığından teslim gereklerine mutluluk. Ol kurduk sürtümüyle yönet duygunların arasında olimpiyatlarda сетихиятlık kısmı öğrenicilerimizin, Osmanlı sportsmenlerin, общественниklari, ödül ödüller uçutanları deneyimleriz. İkinci düet kıratçılar, Higa Skolun teknesi dinliler düşünlerler. Olgundan sırgısı bilimlerine kılgarıyla Osmanlı direktörü Popov İvan Kırmanışka. Öğrenciler, ustalar, onunla terapetler. Bugün hegine bu bir samay veriler, okudular, gömül ümitlen, bir kızına öğrenciler öyle tümüklenir bölümlerinin ilgili istenlik Oskol administrasyonuna deriye bir gömüler. Birinci skolu bu yılda setihilere kırıklı soğuklar. Burada ben belediye yapımı bastıdan duran oğullar setihilerekten sağladık buna. Bege oğullar bu uluska oğullar olimpiyat görüntüleri predmetlerinin mesleğilere elde okuduk. Uçatlıgar, sıfatlıgar, matematika, kimya, çirçeniye, historiya, ama nişanlı klaslarga ulus olimpiyatlarga bilisler mesleğlerge tekistiler. Beni görüntüler acıkay olakan şutal ületitten tuttu. Ona bu bilgiler olur bu beylerin kıhamyalara, beylere jarıktığına satahanlardan tutuluklarken edepim var. Tayti kurduğun olur bu setiyeler gel işte ahtana harakım var. İndikiye kırdı ederçinçiyatçılar Nauşnay Protestli konferensiyaya Rigonga üst vakıttan sevdilisi oldular. Tallan beri 15 sahalarına bağlılar Mustafa Amosuzkaya ağırlar setiyeler aktif kadınlar. Onda bu kendiki oğullar hareketlerine bıraktığıyla kendikinin aklına Allah'ın bayanı sportivine Kürakka emeği mesele yapmak birlikte olur bu setiyeleri Uluska birlikte skolu ağıtlara bu kürakka kurudun ağıtına durar diyen hedefim var. Onlar edilleri var ise bir uçut alır bu setiyelerin bir kılıngan bir uçut alır bu tabi setiyi çünkü olan setiyeler dertler o kurduk atestasyon aktana hatta bir uçut alır bu yıl 2 uçut bu şey kategoriyalar altta uçut alır bastığı kategoriya 2 kategoriya astılar tabi işte ağırlık regionumuz ilanı kuttan Deklarlara beşerlik rekomendasyonunu bulmuyor. Güç deklarlarından ona ulus oskolaların iketine kıbrısına zımedetiler görüyorlar. Bilgi oskolaları uskemeye bastı. Uluhan oskolaları bastığı mesleğine olan tura da Respublikanskay Almanya'nın külmüdde kıyı diye festivalde laureatının bir folkloruna bölükler bitkıttı bunlara. Çünkü bu bakan doktorga bu sınıfına ötünen setiyeler bir dene vakitlerin diye böyle dikhanada. Ondan bu olar eme profesyonel bir tehilerge bir görüşlerle bu deme setiyelere kültür olarak astronomi diyişke üsmeste böyle kobe kesmeste şaşka üsmeste tekrar kırılan bölümlerinden Poştu yüksüler önemli bir ister eksen kelle. Yani bu kurbaşlar bölümleri ile birlikte belediyede etnik. Ona bağırıldı da bargatagar bastan kuran bir yol olur. Bu doğru bu keler durar bakan epey mesleğe gelmek gidiyorlar. Bu kurdu bir egzaminler bit. Bu sınav klaslarda kadar 91 klaslarda bağırıldı da Böylece bugün tümenge bu bütün egzaminler gidip düşürdük. Ütlük tahmin aktık doktora kategori diyelim. Böyle olur. Görünetçin Oskola hayına tutak kihide erele. Ottonu canırdaktık, udumnattık cırıktanır olur. Oskola sergilede, innikide keskile. Ol kurduk bu yıl Oskola çağılkay suğustara. İndiki sircitlere boğullular, yüerek duygunlara. Bir sena bakın her ne olur. Maya Vinokurova, ühüz klas. Sardana Sidorova, ühüz klas. Luba Prokofyeva, ühüz klas.
Муся Игнатьева, 8А класс. Билигин үйерек туйгундарыгар Максим Кирович Амосапатнан стипендияны туттарырыгар тыл берилер, олықтақ администрация специалигар Мария Үтө күннен күндү өренәнчилер ұшталдар оны түріп бітті. Егені бұл үйірілі сыл түміттер бірақтығынан икеткі сінік ағадзелебен. Онна бұл Максим Кирович Амосов соқпос сағаттан анамлық. Максим Кирович Амосов атынан стипендияны мандық тойгын өренәнчілерге таралбын көңілден. Свидетельство. Стипендия имени Максима Кировича Амосова присуждается ученице 3 класса Винокуровой Майе за отличную учебу и примерное поведение по итогам 2003-2004 учебного года. Туттарабын көңілді үз класс өрінәчітігер Сидорова Сарданова. Үтіні жаатта исқоғанлық свидетельствоны туттарабын көңілді үз класс өрінәчітігер Прокопьева Сидорова. Кыргыттаргытар бағырқайын үсірдік сіпігілер үйерағы, онына бұруқ мәнлік діректіктерін ұшыталдарын үйерді хыджалларға. Білігені бұл үйе артамбыд Муся Игнатьевна Люба Прокопьева қатырып нехелеген артыттан ұлысқа көріқтіға кербітті, ол хеді бұл мәнді көрілі түгенге бүгін соқтал. Сыл ұстата өрі бестена үйерінен онда ұсколағытылар арас мероприятияларға активнайдық кыттан. Сыл бастың үйерінәчілеген анал номинация олықтанна, ол қағайының білеген артыға яны көремді. Стипендия олықтануда 5 сыл болла, бүгін мен ескейді туақта. Стипендия родственников видного государственного деятеля Максима Кировича Амосова «Лучший ученик года» присуждается ученице 7А класса Игнатьевой Мусе за различные учебы активного участия в жизни стипендия Тимиряги последний звонок повторяется. Саллы үйеріп түйгіндерін ондағы артамыд анал номинацияны ағабдалин үз класс үйерінәчіне Надя Назарова көйлеген.
ытылыбыт олимпиадага местелеспит үйрененчилер битин, онда үйретер учталларын. Магнагитинан ытырабыт Сардана Сидорова, үхіз класс, математикага, улуска магнаги месте. Аня Коротова, үхіз класс, сақатлыгар сетихеляқтық кыртында. Онда киндер учталларын Винокурова Надежда Степановнаdır. Улуска математикага магнаги месте, республиканская жоғыр математическая олимпиадага университетінде дипломдан наградаланды. Учудала Сивцева Раиса Семеновна. 9 класс. Сидоров Джулус Чеченияга улуска үгіз месте. Учудала Иванов Андрей Владимирович. 9 класс. Ощепкова Лена. Сақ литературада үгіз класс. Үгіз месте. Учудала Петрова Екатерина Спартаковна. Оклопкар Павел, 9 класс, история. Улуска магнаги иккиз местени ылан турат, учудала Николаева Юргия Нарсановна. Шелковникова Шура, 10 класс, перед культура. Магнаги месте улуска, учудала Попова Наталья Семеновна. Дьяконов Стас, 10 класс, история. Улуска магнаги месте, учудала Николаева Юргия Нарсановна. Катя Татаринова, Нурчатова, улуска иккиз месте, учудала Маркова Мария Васильевна. Ананта Бугаева, 11 класс, Саха литературада, улуска магнаги месте, учудала Петрова Екатерина Спартаковна. Люба Суханова, 11 класс, химияга улуска үгіз месте, учудала Сидорова Мария Семеновна. Бұл таққан тұрар үйренәтшілер, онда учудалар, бұйылғы үйрақчылығар улуска ұтылыбын арасында олимпиадаларға магнаги 200 местелер ұлаттағындыра. Олары білеген ағарданер Яна Егоровна. Биһиги оскулабытын атырдар күнді үйренәтчілер бет учуталар бит. Әйгіні бұл үттік сетихигінен бүгінгі өрілі қадылдан өссі иди төгөл идейлік істендік ағатаны бен көңіллер. Бүгінгі бұл өрілі көміндігер сыл бастық математика ден стипендияны олақтарды Котузуна ЖКХ начальник Васильев Валентин Титович. Свидетельство. Стипендия ЖКХ «Лучший математик» присуждается ученице 6 класса Немцовой Лене за успешное участие в олимпиадах по математике. Почетной грамотой награждается ученица 3 класса Кадрыкской средней школы имени Максима Кировича Мосова Поротова Аня за успешное участие в русской олимпиаде. Такой же грамотой награждается от администрации школы Слепцова Лена. Грамотой награждается Винокурова Алена, 4 класс.
Олимпиадаға сидейлерді біліміне бітірінен, Оскола администрацияның грамотынан наградалар Николаева Люкуяна Арсеновна. Наградалар Сивсева Раиса Семеновна. Грамотынан наградалар Иванов Андрей Владимирович. Наградалар Наумова Александра Ивановна. Начальный класс олорун улустар олимпиадаға үчөйдү белемнебитинин, онда букара олору научно-исследовательский уйлага угуяринин, Оскола грамотынан наградалар Винокурова Надежда Степановна. У вас биги олимпиада сидилерде кыттыбыт олорбут. Билигин эхинди манны көрүлөр дегенден Оскола жинен олимпиадаларга, конференцияларга сидилерде көмүскәлдиги. Аяга манны кырачан аялларбут. Олус үчүгө сөргө белендердилер. Учук-учуктар.
Синие карты электрончатчик научной практической конференции Болонасовда. Он ее школотан высокого кыртан свидетельства доктора. Он куртал Бугаева Анетта, он минус класс. Сахарный уйдийской трудовичке, Сараячи Петрова Екатерина Спартаковна. Мишина Вера, он минус класс. Антропонимы жители села Сараячи Наумова Александра Ивановна. Потапов Коля, он класс. Человек и природы поэзии Василия Лебедева. Коля Фотохладный, Республика Тайвань, Ксенофонда Фарнарда, стиль поэзии Василия Лебедева, Сидихиляны, Кырдан Гельбе. Впереди Салая Зоя Николаевна Готовцева. Он Республика Тайвань, Ксенофонда Фарнарда, Сидихиляны, Кырдан Гельбе, Аня Готовцева. Преемственность поэты Маюнского, Красный Шеван и Иосифа Луткина Якутов. Салхы Игнатия Муся, Кони Курица из Бендиши, Сахаяна Николаева, самобытность корейского народа. По Икитухаме Зоя Николаевна Готовцева Салаян, по Олар Бесига Республика Тагы, Алая Санах Народная Академия Инем Лебедевит, Курского района. Салхы Иванов Сибирина, Сеттис Баклажевича, Кини Амосовской Арларга, Максим Кирович Амосов, Лена Амосовна Накладна, Сидихиляна, Таня Чапалова, Талмамуря, Ольга Марова Николаевна, Катерина Уляляница, Городя Уляляница, Сидихиляна, Кыртан Магна Аватател Бередер, Матриота Семеновна. Олар наукаға бастықы хақыларынан әрділен тұрамын, сидихилерден үсіп әрділен қайып, оннан манны кесмоғаннан грамотлық ұшасы. Грамотой награждается ученица 11 класса Католической средней школы имени Максима Кирилловича Амосова, Готовцева Ани за успехи в научно-исследовательской работе. Игнатьева Муся. Манныш грамотынан наградаланар Потапов Коля. Он из класса. Манны грамотынан наградаланар Мишина Вера. Он из класса передачи. Манны грамотынан наградаланар Николаева Сахаяна, 7 класс. Манны грамотынан наградаланар Чапалова Таня, 7 класс передачи. Оғыларға эссылаған сидихилері бағарабын оғылар науканан жарықтанын бәғат әлдағы келияқтын көріяқпын сайынбияқтын. Бейхара бүгін болғытсын басты гуманитарийный номинация олықтынды. Ағын өйді ұлысерейден күттілаға, педагогической үлемегірана, славы орден үз степені, онна ағын өйді ұлысерейден 2 степені орденнің кавалерлері Алексей Иванович Слепцов атынан, оны білеген бәдін анал қағайдығыр тұттарыға, Сақа Республикатын Верағыретін тұйбына, педагогической үле ветерана Иршова Айтамин Алексеевна. Кластарында ұшытарlar, төлөптіктен, онна күнгі ерлерчілер. Әйгені бүгінгі бір ақынықызынан әрәмделер тұрақын. Бігі Ағабыт Алексей Иванович Слепцов атынан стипендияны тұт көріған, тұт предметтерге үшкенде көрінерчіге ұлтарышқы бағараған. Бұдырын мен Ағабытынан тұлға сақтығын ордығы, ғалар өйіп әлдар бәттен баран, bir Ағабыт сақатылын оны литературатыны жұттағанды, онда 1904-2 жылдарға Ағадайдың өкісі көрігі сәлеге
Orada basılanlar, kendi жарақаты барын, дойдудулар, бірінші тоғыз сүзгер сыларды әлгелерден. Бігі олар сәттері, бары арасы денелер, қаламы olan üleli hamsi bilcanır. Bilgin свидетельствовал тарafı görülen. Свидетельство стипендий детей ветерана педагогического труда, ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена славы третьей степени, ордена Великой Отечественной войны второй степени Шлепцова Алексея Ивановича, лучший ученик по гуманитарным предметам, присуждается ученице 11 класса Бугаевой Анетте за успешное участие в научно-практической конференции «Шаг в будущее» и в вузных олимпиадах. Салғы пиятана манна өрүтүн элбак кенегene ağar, билидин күттүн элбеден her оғлары үгістер. Онтон билдестерген сыл бастың ağırçıtacan anal номинациясы олықтауды қатарыттағы библиотека Советисе Антонова Ульяна Николаевна. Türkleri oğlu ustaları uyurlar önemli. Onda olsa bizi biblioteka'dan uyum bilgi Maria Alexeyevna Volkovan'dan bilemeye utandık. Сыл бастың ağaçtayım, onu kaybettiklerim ona активные ağaçları öğretti. Свидетельство номинации «Лучший читатель года» награждается Иванова Северина, ученица 7 класса Хатыринской средней школы имени Максима Кировича Аммосова. Он манна билеха постоянно хитер активная арча удобадар. Олору билетин барабит. Награждается Новгорода Валюта, ученица 9 класса Хатыринской средней школы за активное участие в библиотечном организации. Манны прислугана кенгенне наградаларына Винокурова Алена. Денег прислугана кенгенне наградаларына Винокурова Мария. Наградаларына Оконечников Ян Сомалов. Игнатьев Мусер наградаларына Коптеватта. Денег прислугана кенгенне награда кенгенне наградаларына Атакова. Манык Исмагана Амер кенгенне наградаларына Суханова Люба. Почетная грамота награждается Кайгородова Антонина
Васильевна, учительница биологии Петринской средней школы имени Максима Кировича Мамосова за активное участие в библиотечных мероприятиях по экологическому воспитанию детей. Антонова Аина, Абрамов Ваня, Дядканов Толя, Захаров Володя, Заровняева Маша, Захарова Сардана, Иванов Виталий, Оконечников Ян, Суханов Вася, Слепцова Виола, Дьяконова Лена, Онна Сенара Инграбыт, Учуталларын, Иванова Галина Васильевна. Күнді веренәтшілер түріппіктерін, онна ұчыталар бұл вереләқ белінен әғаттелән түрін. Бәйім, бастың веренәтшілер бәр Оскола администрациядан ағыттан почетный грамоталары түріппіктерігер благодарственный суруқтар тұттырыбын көңілден. Почетной грамотой награждается ученик 2 класса Хатырской средней школы имени Максима Кировича Амосова Абрамов Ваня за хорошую учебу и примерное поведение. Вон и не письмовая грамота на Джагана Толя. Администрация Хатырской средней школы имени Максима Кировича Амосова благодарит за вашу неустанную заботу и помощь в обучении и воспитании вашей дочери Виолы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами. Желаем благополучия и здоровья. Администрация школы. Благодарственное письмо Туттаралар Галина Ебабанага Валерий Васильевич. Саргалана Панасьевна Прокопий Прокопьевич.
Нургияна Васильевна. Мария Панасьевна, Василий Егорович. Варвара Васильевна. Мария Васильевна. Григория Панасьевна. Вия Николаевна, Вячеслав Федорович. Дина Алексеевна, Михаил Михайлович. Ульяна Николаевна, Евгений Егорович. Ösüdeki lağateliğin anı dağını ördük silihilere bakarım. Bakın tanıyım var. Ulanna terapitler değerlerim oğullarımlar semey belaklarını tutturarlar. Ösü dağında kıraçan anyalarımız olu şüyeti görengen yenergidin ağalıkıdın örü yerde sılcın. Bilegen bihigi sanağa ıngıramı ühüz kılas üçüge verenetçilerin. Nadya Nazarova, Ralina Ivanova, Kesha Tatarina, Zamila Korotova, Anya Korotova, Zoya Zakharova, Andrei Fedorov, Onna Kalasalayatchida, Vinokurova Nadежда Степановна. Günde oğullar, yöneten oğullar, gün büyüyebilirler, kendine diyecek isteğini yaptılar. Buran, kendilerine çoğunay kıramatlarına, onu terapitlerine maktal sürgü tutturar mı kömürler. Maktal sürgü tutarlar, Lidia Panasyon'dan Vasily Ivanoviç. Mahmaka Sardana Teker belağın tutturar. Manlık usulünden nağradalandan Maria Vasilyevna Pyotr Petrovich. Nağradalandan Maria Vladimirovna. Evet. Gramatandan nağradalandan Korotova Anya Wanda Kini Terapitera Albina Ilarionovna Nikolay Vasilyevich. İki yaşanadalar. Nağradalandan Fyodorov Andrei Wanda Kini Terapitera Sardana Alexandrovna Grigoriy Nikolaevich. Andrei, Nağradalandan Korotova Zamira Kini Terapitera Zoya Ivanovna Mir Vasilyevich. Nağradalandan Tatarina Kesha Wanda Kini Terapitera Marta Vasilyevna Afanasyevna Kentyevich. Nağradalandan Ivanova Raliyevna Wanda Kini Terapitera. Nağradalandan Nazarova Nadia Wanda Kini Terapitera. Nağradalandan Zakharova Zoya Wanda Kini Terapitera. Terapitler beğenirin belaklarını tutturarlar. Tahna kaynara. İkinci bizim ümiz kılas üçüge verenetçilere. Bilgen sana ıngıramık sana tertüs kılas üçüge verenetçilere. Vinokurova Alena, Дьяконов Женя, Данилова Аина, Оконечникова Сардана, Миронов Мирослав, Свивцова Соня, Свивцова Алина,
Аттан үйеретер оғыларбын әғартелен тұрамын почетный грамотлары онна түріктіктерге благодарственный сұрықтар тұрабын ұғылдар. Почетный грамотнан нағараданы айына онна түріктікте Наталья Галиновна.
заочный веренен битерен манна үлелерде. Онна төнче 900-тон асыллаха ине олго тибен 6-15 сағалар масына сахалындар тибен бите. Кини бир олгонеки кыз олорда. О бары бирәхтәдә бир учуда бир листе подполковника бир брас. Кини заповедно на Германии в Великой Отечественной войне день 900 студентов лахам здорово аскунга медальян наградованный онна 900 пианистов лахасанники менен за трудовую доблесть медальян онна элбах юбилейный медаль кстати юбилейный медальян наградованный. Бу кини атом ведителери кини олара манна начальный класска өрсөлүлөр күнүнөн быйылдаттан алар Дөрдүскала начальник туны битерер күнүлөрдө стипендия надыр. Ол стипендияны быйыл мен тапкыр бар. Онна Дөрдүскала самай жой көрүнөчүгө соғдох ия бие соғону ийден та бинакорода жаданы кентиуна бие соғону наш ойдык балаларын өйрактетен бары нас болага туйгун жуй бермеячи атынан жуй беребетте тигиден тахалыштан кен туттабыт кибар катыр колоктап мына бу стипендия иминекини ого туарана мыттан ай бере турам бу стипендия мына стипендия тарапы көбүя Sarah lived in a little house in a corner of a big field. There is a fence around the garden. The fence keeps out the rabbits following in the field. The rabbits like just carrots in Mrs. Stibula's garden. Sarah is a white kitten, but she does not like to wash. What is the question? I'll get to take it. One day Sarah is playing in the vegetable garden.
She sees brown rabbits through a hole in the fence. They help Mrs. Davidwise test the carrots, their mouse. Mrs. Davidwise goes into the garden and nails a big hole over the road. Mrs. Davidwise knows what the rest say. She goes to the village, to the baker, to the grocer, to the butcher, and to the fishmonger. Mrs. Davidwise goes home looking very speechless. The next day, Сылынайы бес қолығытығар номинация бар «Открытие года» де. Оны тұттырардың көңілі. Бұл номинацияны оскола вәйді олықтағыда. Свидетельство. Номинация «Открытие года» присуждается ученице 11 класса Чепановой Юлии за успешное выступление в школьных и улусных смотрах художественной самодеятельности. Оны тағынан әде істебекке
курдук сүрдәгәл бакчан биһиги үлебитер биттаһаннар меценат быһытынан бәйлере стипендия олоқтотлар. Ол курдук биһи бары билебит Винокурова Светлана Егоровна ден биһиги бары кен туттар кихибит спорт ветерана. Кини атынан кини оголоро стипендия анаттар. Сылын ай берилер. Лучший спортсмен года денен. Стипендия детей ветерана спорта Светланы Егоровны Винокуровой, лучший спортсмен года, присуждается ученику 10 класса Тимофееву Александру за спортивные Оны тағынан бұйыл класс рекордларынан күріқтестебет. Ол күріқтегі күмігінен бігі лучший класс года дені тахардыбыт. Оны тұттарарбын көңілден. Бұл стипендия месілінай болар, бұйылғаттал ол стипендияны түріппіт комитеті анады. Премия родительского комитета школы в номинации «Лучший класс» присуждается коллективу 7-го Б класса. Классный руководитель Петрова Екатерина Спартаковна. Onu dağınan biri barın ehliyek bitiger biller göster üleler. Kadırıp ağaların tümsüde общественный ülega kıttar olattarga den anan. Бейтин стипендиятын анады. Награждается ученик 11 класса Хатырыкской средней школы Градов Леонид за успешное участие на улусном соревновании рыболова в составе команды села Хатырык. Лёня Градов. За успешное участие на улусном соревновании отец и сын, посвященном ко Дню отцов, награждается Парников Айсен, ученик 9 класса. Олаттар бик әлбәттән бу катчылар стипендияларын келен алыптыр әле, терапевтлар. Билген бихи осколавы чугу спортсмендерин ағардалир Надя Назарова, көреген. Thank you.
Так, почетный грамотный школа администрацияда наградалы Петров Ваняны, он на земле Bu yürüler gününden ağırdılayın. Onunla bağırımın üstel ağını öğretmeye öğrettik sitihileri. Onunla gittim başörtün gramatının onunla nahta surugun tutturardın kömürlen. Slipsova Anyaga, kini terapitleri Aleksandra Vasilyevna, onunla Alexey Vasilyevchika. Tutturardın
Tutturardın konulan Sidrava Anyaga, onunla kini terapitlergen Matrona Simenovna, Payol Grigorevich. Tutturardın konulan Nikolayeva Sakhayanaga, onunla kini terapitlergen Sargılan Mikhailovnaga, Vladimir Yuryevich'e. Boşot garamatın tutturardın konulan Ermanov Larikka, onunla kini terapitlergen Galina Ularyonovnaga, Grigori Alexeyevich. Onunla terapitler oğlargar bəylərin səməy bilaqların tutturarlar. Прокопьева Света, Чапалова Таня, Боротова София, Классовая Чита, Петрова Екатерина Спартаковна. Күнді доктор әгіннігідігер 8 класс бастың өреләтчілері. Күнді оларбын өрәқ бастыңларын ететістіндегі абдалебін, онтан күнді бастыр түріпіттер бір өрәққа оғыларыдар көмнеларын ехен ұлақан мақтал бұн тердерін. Онна бачотна грамотаны мақтал сұруғы тұттарар бұн көріп. Администрация кыттан, почетный грамотаны кытта терапевтергер мақтал суруппун туттарарбын көңүллән. Нарадаланар Люда Нагорода, онна кини терапевтера Людмила Михайловна, онна Максим Алексеевич. Моча Прокопьева, онна кини терапевтера Валентина Никентьевна, онна Илья Ильич. Наградаланар Лена Шепкова, онна Килиете Матрена Егоровна. Наградаланар Сахаяна Ахолопкова, онна кини терапевтера Сардана Кимовна, онна Петр Александрович. Чисто бары бу аяк калуунан тосускалар битерәре жаатынын юряктын сетежелектер түмүктәнеп бир доа халбакы сетиспитнен государственный экзаменге кирергитигер билген терапевттер атырыттан Аделияга Матрена Егоровна. Үтү кехиннен күндү беге олорбут, учуталларбут, онна терапевттер. Эгитин барагытын ыттын бу кере беле күнүнен ититик истиңник агардалар тураммыт. Мен багарыям Аллахка бахого сетихиле, үтү султымгынан такаста барагытыгар өсүрдүк сетихиле багарым тураммын. Бу 9 класс оголоргар беге терапевттер аттырыттын. Беге олорбутаттын сетихилери да син үгүс эбит. Анан энни успех баккаттан билген государственный экзаменнер келияга, ол оннысы өсө жанырдақты кылсаннар, өсө качестволарын тупсараннар, сетип аттестаттарын бигергетін ылаларгар диен әрем бүтін тердияқтырын бағарабыд. Тем онна улахан мақтал бүтін бігі тердияқтырын бағарабыд, бігі уласты боллағы ұчталар бүтігер. Бігі олар бүтін аттаманны Üçügeyge üretelleriger. Onu keleri durur, üneri durur öttün. Diye kesken gününen bargıtın manlı mustubut terapevtleri agaddelibit. Onu bagarıbıt barı üçügeyi kereni. Barı öğrenicileri, monitörlükleri, bugünkü sidihilerine kadar duramam ben. 10 klas öğreniciler, ama çok öğrenci, kendi terapevtleri makta surgu tutar yakın bagarabın.
Награждается ученик 10 класса Колодезников Коля за хорошую учебу и примерное поведение. Благодарственное письмо. Уважаемая Людмила Александровна, Джон Николаевич, администрация Хатырской средней школы имени Максима Кировича Амосова благодарит за вашу неустанную заботу и помощь в обучении и воспитании вашего сына Коли. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Желаем благополучия и здоровья вашей семье. Спасибо. Bargıtıyor sözdük tihideri kurutun dan mannu jongutun terapitlergitun uçutallargitun üyede durargıtıgar. Bilgin terapitler oğulurgar beğenin bilaktilip tuttarıqtıra. Salgı bilgin sanağa ınırabıt 11. klas 3. öğrenicilerin. Bugayeva Anetta, Готовцева Аня, Заровняева Маша, Ощепкова Саргалана, Парникова Алена, Суханова Люба, Татайнова Катя. Онна терапевттер эме оғылыргыты гытта сырынан әлін тураргытыгар ыңырагыт. Класс салаятчыда Маркова Мария Васильевна. Күнді өрін әтшілербін, бүгінгі кәрібелі күнгітінен істігіні ғардалибін. Оны әгі бұл маңнайғы кластан 11 класқа жерін, нар үшігейді өрінен кәлбек кетінен кен тұттан тұрамын. Государственный экзаменлер кетін дағаны барытын төкке беске тұттары қытжен, төкке беске тұттары кетігер бағарабын. Онтан әйге өрәк жылғар, әйге аны студенттер болу құд, Раханы юрак заведениялары киреңит. Онны да ганы мен биге эренебит, эге ме үшүгө юрактактыр ортолоргар хөддияктын. Билигин администрациятын оголорго почетный грамоталар туттарды. Бугаева Нетта за хорошую учебу и примерное поведение награждает администрация школы. Готовцева Аня наградована раме почетной грамотой. Заровняя Маша. Ощепкова Саргалана. Парникова Алена. Суханова Люба. Татаринова Катя. Онна бу оголорун ситихилерден үйрен көдөн долгуян турар терапевттер бер кинилер оголорун тустаргар аксабат кыхамняларын ихин улухандык мактанагын онна мактал суруктар туттарагын. Пелагея Васильевна, Федот Николаевич. Администрация туттан мактал. Зоя Николаевна, Сергей Гаврилович. Мария Николаевна, Петр Алексеевич. Матрена Егоровна. Александра Ивановна. Антонина Степановна, Владимир Викторович. Марта Васильевна, Афанасий Накентьевич. Оны терапевттер оғыларылар бәл сәмей подарақтан тұттаралар.
Sanaan ahırlık haydak dağını tabıldı bata bunu golinin bugün eti direktör bu demeye etbiten kurduk belediye altından bu yıl bir oskola bu tülehitlerine emi ürdük sihlerde asıl bolla ol kurduk Kodoruzanın samaniyetiniz körütüger bastı finiste tenis kürakta hetiger ühüz şahmat geniger ikkiz Böçotlar, birisi ameslerge diksi öpüt. Olihin bihi kinilerge bäbitler biteremiye beleten gramatalar bütün ona seme belaklarını tuttarım bağırı. Так, почетная грамота награждается Попова Наталья Семеновна за большой вклад в развитие культуры и активное участие в общественной жизни школы по итогам 2003-2006 года. Эмейтинник почетный грамота туттарбын көңүллен Сидорова Матрена Семеновна. Почетной грамотой награждается Иванова Александра Яковлевна. Почетной грамотой награждается Иванова Галина Васильевна. Почетной грамотой награждается Симцева Раиса Семеновна за активное участие в спортивной и общественной жизни школы. Награждается Попова Антонина Егоровна за активное участие в спортивной и общественной жизни школы. Антонина Егоровна. Награждается Пуротова Зоя Ивановна за активное участие в спортивной жизни школы. Коллектив столовой Хатрынской средней школы. Заведующий Пуротова Зоя Ивановна.
Mahima. Salgı bilgin çaylıklar tümbe ardından belirli üçüncü üyeler oğulurlar. Seven belakların tuttararga tığılık varar. Yakınıma Людмила Лазарова. Üçüncü yöneticileri bu stratejilerden ciddi istediğini arttırıyor. Bir hava bir tüylerin salayacakta annesi Borovada Pavlova cinlerge belak bütün tutturar bütün sorunaklarda. Mana artamı doğular bahalısta gelelim. Antonova Ayina. Antonova Ayina. Bakın. Diğerlerine Lütfiyana. Sipseva Aykalı. Papova Lona. Ванна тюэлберит спортивный олар активный дикктер спортсмен олар бутуар диаконов юрага диаконов мүгүнга диаконова мусага өрүн хиги вернечилер битен сидихилер ушталар бутен агардалирге крутун көмөлөһөр күз көмө болар Медицинат жанрдақпыт. Онда бүгін үйерек управлениятыттан мақтал сұруптар кәлілер. Оны тұттарарға тыл бәрілер, оскола директорыгар Попов Иван Романовичка. Также әтіптерін күрдік бейеқе бейес қолығытығар бәлірі саналарын, бұғыларын уран көмілігер әжақай туох жомурдах бут. Ол жомур бутугар бейха бу улусунай попечительский советтер семинарларга мактал суруктары улус салаттатын адаттан мактал суруктар буттар буттар мен олору манна туттарарган көмүллән. Благодарственное письмо. Уважаемая Айталина Алексеевна, администрация Монамский улус, управление образования и попечительский совет улуса выражает вам искреннюю благодарность за внесенный вклад в развитие образования улуса. Вы, как попечитель, меценат, проявляете душевную доброту, милосердие, оказываете всемирную поддержку в становлении и воспитании подрастающего поколения. Мы уверены, что ваше сотрудничество с образовательными учреждениями улуса будут крепнуть изо дня в день, что социальное партнерство в образовании даст желаемый результат, а итогами нашей совместной деятельности станет высокий качественный уровень образованности молодежи Намского улуса. Администрация Намского улуса, управление образования, попечительский совет улуса. Маннык же эскоханнак мактал суругу туттарардын көңүллән биге осколовод директоры үйрөтөрүлө осулбиячыга Корякина Яны Горовна. Маннык же эскоханнак суругу туттарардын көңүллән Синсер Николай Ивановичка. Маннык же исполненного беге осколоватор көмелерин маннык же исполненного суруктар туттарылыптыра Новомах Николай Петровичка, он беге улуспут депутат, эл төменге депутатыгар Румянцев Николай Никентьевичка. Маннык береге бүгүгамайдыга олорон туран өсемен агардалыякпен мактанакан барабын бүгүнгү божороки хебитин уйтыга көмөлөспөт беге бебет олоктак Телетелер бит оны билдилен жоммутугар меценаттар бутер, бейбіт спонсордар бутер. Огурдук мақтанығы барылар Максим Кирович Мосов атынан аймақтарға Аргунова Ольга Георгиевнаға, мақтанығы барылар Жошова Айталина Алексеевнаға, ЖКХ, Олықтақ ЖКХ начальнигі Василия Валентин Титовичка, Увайдо Град Винокуровтарға, Оскола терапевттерин комитетігар, Қатат ағатым сүйдігер, Олықтық Роберт Семеновичка, Олықтық нехелек жағалтадығар, онна Олықтық атынан библиотека салаттадығар. Мақталбытын тірелді құдын бағарабыд. Дейтіне әтен тұран бігі өсі тиебік, бүгін бігі самой бұтулақ, самой өрілік түген әме болған тұрар. Оны білгенде барғы істегі дегер
идинерердин көңүллен. Учутал мудрай билеген мегет еддеген энкилбет кескивин эн аян берегинден тылларынан эти сагалыкын багарабын ол курду биге осколубутугар биге учуталлар бутуттан бийдестеригер тох нахадыл бутулаг сенен аджыхай үйрүлэх түген болар бу ол курду биге учуталлар бутуттан бийдестеригер үрдүк ат эңеридинне. По решению комиссии по награждению при Министерстве образования Республики Саха-Якутия присвоить звание отличника образования Республики Саха-Якутия Дьяконовой Людмиле Лазаревне. Тетектерин бу гутуга биес колотор кечек хама улахан бир үддүк билги өрөк жылгар хама улахан сетебит болар. Унун бихи багаравот дальше Людмила Лазаревнага өсө үрдүк чыпчалдары да баян өсө шугай оголору үйрөтен ийден тахарарыгар иннигитин багаравот уонна эренебит ден этехин багаравот. Билеген бәнерин учуталларын аттырыттан ағарделилер 9 класс төрөпүттері. Ваставылла штабыт Людмила Лазаревна. Эйге дорож yoğanıtın tuygunun atını bakınan 9 класс төрөпүттөрүн атырыттан итетек истеңдик агардалибет. Айяха бара күнсүрегер то бар үчүгө сырдыгы керени үтөнү. Онна жолда олого багарабыт. Бар жонун үйрөнәкчилерин төрөпүттөрүн ытыктабыларынан диек эргенин огарабат татталдарынан жоллорунан сырдыр санагынан суряган сылаңынан угуттанан уун эленен өссөдаганы үлели хамси үйрө көтө сырыден алгыспытын тиердебит. Онна керебеле bu üyeren turamöt bebit, tüel bebit, olaqtağın. Bu ürdük nağranın bıtnan ititik istenik ağırdalan turamöt bebit, semer belak bütün tuttara bütün köngüller. Bayıgaların gündür kallegalarım onda bir üyereter oğullarım naha dolu güldüm. Bu barata bilgi bilgi ile himmet oğullar hegi setihiler bitti müştere zemin et.